The drug addictions, the alcohol addictions, the substances, the porn, all that stuff isn't eternal and perfect, so it's gonna let you down. You put all your poker chips in on your friends, they do something small, it hurts you really bad. You put all your poker chips in on the drugs and the alcohol, you get a buzz, you feel good, then it goes away, and then you have to go back to that thing to get the buzz, and it lets you down once the buzz goes away. And then you're super hurt because you put all your eggs in your basket on things that will never satisfy you, that aren't eternal, and that won't make you feel any better about yourself. So what's the difference? If you already hate your life, then why wouldn't you give your life to Jesus? If you already hate the junk that you're doing, why wouldn't you give it to Jesus? You've got Scotty C got this one. Sit in die kar, spit 'n freestyle. Camera lag maar, daai is hierdie boodskapie. Doe ek die beat hoor, dink ek aan my broers. My liefde vir hulle is iets wat nie kan explain word. Vir my familie en vriende wil ek net sê dat alhoewel die lewe so te mekaar is ek dankbaar dat ek so gebless is. Van die Vader om 'n part te wees van soveel goeie lewens. Of course, lewe maak soms niks sens nie. Maar daar's perfeksie in die storms en dit bou karakter. En karakter maak die mens mooi. Soms is mos die mense op die way hoe hulle buite lê. What a shame, cause one day gaat die fjal val. Die ding wat ons op staat maak is maar net 'n wissel. Sê my is die glas wat die water hou meer belangriker as die water self. Baie gat die verstaan nie, but is okay. Tyd is my lewe kort, so maak het change away. Die is die preekie en ek charge nie oor my haar. 'n tydjie terug in 'n convo saam met 'n vriendin. Vra ek vir haar as sy kon kies om 'n superpower te hê, wat gaan dit wees? But haar respons op daai kan ek nie onthou nie. Wat ek vir haar gesê het is iets wat ek net wil gou uit point. Ek sê vir haar nee, ek soek die ability om diep in mense se hartens kan te sien. So laat ek kan weet hoe moet ek vir hulle handle en nie nog seer eet op die seer wat hulle het nie. Imagine net goed die vir 'n bietjie. Die ding wat jy vanaf vir iemand kan sê kan eerder lei tot encouragement of 'n lykende kus. Human life is so fragile, so brother, don't take the risk. Ja, of course, ek was ook daar gewees. Het mense seer gemaakt met die goed wat ek gesê. But die song is actually dieper aan die cause almal het ook maar probleme van hulle eie. Soos Paasland vir my en die other way around. En die mense lag oor het like it's a joke and not a case. Môre sien ons in die newspaper, someone kom met a suicide. Toe kom van die stress het net te veel begin raak. Ja, van ons consider mos nooit die ander mens nie. Solank as wat ek sê wat ek wil sê en dit laat voel so bad, sal ek nog steeds sê wat ek wil sê. Van dit dat lyk my cool en voor my braaskappe laat voel het my soos 'n bigger dude. Bigger dude se voet, Nadia is 'n bully J. Moet ons hier begin saam staan om kan 'n change te maak. Truth is, ain't we all still human. Goede wat jy voel, voel ons almal die so in jou woe. Ons moet dan nou 'n change maak. So ons moet dan nou die change raak. Change begin by die innerlike sjou so. Die mindset moet gechange raak. Ons moet dan nou 'n change maak. So ons moet dan nou die change raak. Change begin by die innerlike sjou so. Die mindset moet gechange raak. And so when I was in Waffle House, Scotty C got this one. and Jesus revealed himself to me, I began to weep because I was so overwhelmed with a love that could look at me not for how wicked and dirty I am, but for who I was actually designed to be. That it was like for the first time in years I felt like I was looked at like a human being and like someone's son than for my junk.